فرمانگەها نۆژداریە داد یا بەغدا ناسنامە 62 ڕوفاتên یەکەم گۆڕێ بکۆمیە گوندێ کۆچۆ لە قەزایە شنگالێ ئاشکەرەکردن کو تەمەنێوان di navbera 12 salî بۆ 85 salî de ye. Kiçê Emo xelkê gundê Koçoya û di heman demê de qurtalbûyê komkujiya gundê navhatiye derbareyê naskirina 62 ڕوفاتên gundê Koço û rêwresmên bi xakspartina wan û amadekariyên wan wiha diyar dike. 62 kes heta niha destnîşan kirîn naskirîne rifatê 62 kesî em hadiriya wan kin haliyan gundê Koço em wan rifata em wan hestiya vê şîrin em jî li vê derê yani icraatê xwe dibin û şoxlê xwe tertîb dikin û li Bexdayê jî patizanî ew şoxla Tibbul Edliya wan jî hadir kirîne 62 rifat di 135 laşa û 111 hala heta niha ev teqrîba salekê ye. وەکی وە دیتی وەختی هاتین گۆر بەگرێت تقریبا سالێکە 62 کەس حاضر کرینە و نوێت حاضرن ئینشاءالله 13 و 14 هەیڤێ 12 هەیڤێ مەراسیمێ بەغدای چێبن و 13 و 14 هەیڤێ کۆچۆ ئەمێ گۆرکن و vêşîr. کەسوکارên قوربانیا jî dibêjin nêzîkî salekê Afrofat li Bexdayê û gelek gîro bûn. Lewma daxwaz ji hikûmeta Iraqê û Herêma Kurdistanê û tîmên rakirina gorên bi kom kirin berdewamiyê bitine karê xwe da ku او خلق کسوکارین خوا ناس بکه. وبخدي مدفي بزوترين وقت افيرو سالكا شستو درفات بتني تلحفري هينا الزمار هينا المنطقة موصلة هينا السوري هينا مدفيا زو مرفاتت خود ديبانو مهستيت خود ديبانو علان كربانا ومبحقي في شاردبانا ابراسته وكو كاري كرين هتانو ابا سالك بوريه هكار اور مقبره الجندي كوچو هذا فكرن او كار هيجي كيما قال لك بت نزينجز بيزم شانزدا كومل كوجي هاتن فكرن وقمزانن بترج هشتي كومل كوجي ازديا هنا البلانا تشي دفرا شنغالي تشي الموسلي تشي هتا بسوريا جيك هنا ما مخابن او كارت كان قال لك كيما قال لك هديه نغهاوي استي مروف جيرادي براستي بريار النافراستا في مهدا افرفات بين الرادستكرن بو كسو كارن وانو لگوندê Koço jî hemû amadekarî hatîne kirin ku bi merasîmeke ayînî li wî gundî van rofata bin ax bikin. Raîd Xanim, Kurdistan TV, Duhok.